ورز 2020-21 هرما کردستان پشک سالیت هت دانان اجبر کوریجه که کمی بارانند اف ساله دا باریه اوه چنده جی کاریگریه که برچاو سرکرت چاندن آوا جرزوی درست کریه هشکه سالی ورژن آبوری و سیاسیان خراب سرجیان مروان هنه شارازه که استراتیجیت آویجی کاریگری و مطرسیان هشکه سالی دت دیار کرن یعنی اگه هم زوری نو تاریخی بود 2009 و 10 هشکات سالیه که سوریه سقم ساله که کجا نیوش ساله دیجی کجا بو سبب يعني راست تقولني بخار عربي بس بو سبب وضع سوريا حرب دست بكر حتى افرو يعني يا سوريا تنها هر افش كساليه بو يعني تاثير الحالات نفسيت كات والحالات ابوري وابديت كات بل ديجي هشكا صالي جي تتعريف كلام سينا عقائق هشكا صالي بو چاندني افصالات من شرش ميجي بو بالنسبه چاندن مجدز ده يعني هيك العادة شيء من العادة شيء بس بشكل عام يعني استراتيجيات شاندتنا شو أو جير زمين مجدز ده شو بو جير عرضنا شو بو جينجه هي بيتشك يا خوش بو بيتشك عندك يا بخارك يعني بيتشك درست کنا بنداوین استراتیجیل سر و باران هر وسا بنداوین بچیک نهالان دا ابتایبتی جیل دورین گند نشین بو مفاورگرتنش رجه باران بارینه مطرسی هشکه سالیه کمتر لید کرد. او شارازه به پیتویجید زانیتلشینا کولانا بیران بنداوین بچیک بهنه درست کرن اشلاکی و بو پاراستن آوا جرزوی و شلاکی دیتر جی و بو مفاورگرتنش آوا بارانان حلوي او تشوف بابتو محافظه كي باريزي او جيتو لازم السدا بو شيء كيف ما قلت نوع السدا جي لكن سد استراتيجي تنسر ريبارا افا زور يا ضروره بكردستان ده تعاملي قال حكومه عراق بكات خب كده خدان كليلكا چاره سريا اريشا يا دوي سكرت بيجيت هين نهاله كده تاثير العردي جناكت السويرجي شو ما مسحكره عردكي بيد اللي ناجح نابن من جهبيلك بوديت قال جديد قلت فين بس هذاك بيجيك جوان مديت فجنقي خيره قلت والله سيد اخذ استدعى من اشياء لو حكمت قلت بابا حكمت بينابد اثبت شيء كم اثبت ومصرف لي ناچيت اخته هي برته هي چمنتو بينابد صدق شو چمنتو بينابد اخ وبلا وخيزه وده بشكل جوان يعني هذيك تصميم اخويا هي ولدي في موقعته شيء براستي بي تي في يعني ام موضوع بجدي وربقرين وام بس فاويني يعني هرچند افساله پشک سالی هاتیه دانان لیتانا حکومت هرما کردستان پنگاوین پیتوی بو کمکن زیانان و مفاورگرتنش بارانا نگرتینه بر و هزر درستکن بنداوا نکریه آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک